فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الشهر المبارك Bu büyük bereketli Ramazan ayı. قال الله تعالى Anın turunda Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de ite Ramazan ayı ul ayda kişilerge doğru yolunu ko'rsatuvchi hem hidayetni beyan qiluvchi Kur'an indirildi. Yani Kur'an indirilgan ay etib sifatladı. Şulay Allah subhanahu ve teala anı mübarek Kadir kechasi etib Kur'anda sifatlab o'tdi. Biz anı mübarek Kadir kechasida indirdik. Hem kişilerini kisatdik. Ul tunni bütün emirler hüküm etilir. Bizning huzurdan bulgan emirler. Hem biz Resullerini, feriştelerini jiberuvchi Rabbinin rahmeti bilen. Şınlıqda ul işituvchi hem biluvchidir. Ul jir ve ko'klarning hamalar orasında bulgan bar narsaning Rabbisidir. Eğer siz chin ishonu bilan ishonsag'iz. Ondan başqa g'ibodatga loyiqli zot yo'qdir. O'tiruvchi ham tiriltuvchi sizning ham avvalgi otalaringizning Rabbisidir. Shulay aning turunda Allah subhanahu taolo aytdi: Biz ani Qadr kechasida indirdik. Nersa bilasin Qadr kechasi turunda. Qadr kechasi men oydan da xayrliroq. Ul tunni Jibril ham boshqa farishtalar Robbilari amr etu bilan yerga ingerlar. Ham ul tunni dong atqanga qadar tinchlik ham tinchlik bo'lar. Allah subhanahu va taala roza tutuni bizning ummatga farz etib buyurgan ham islom arkanlarining birisi etib qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan: Kimda kim Ramazon rozasin niqli iymon bilan ham savobga umid etib tutib chiqsa, oldan bo'lgan bütün gunohlari g'afu etilir degan. Shulay bu oyda o'qila turgan tungi namozlar gunohlar g'afu etilirga sabab bo'lar deb sifatlandi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: Kimda kim Ramazon oyin qiyamda o'tkardi, ya'ni namozda oldangi gunohlari g'afu etilir dedi. Shunliqdan Ramazon oyi tunlarida sünnet bulup tura, mescitlerde imam ortidan cemaat bilen taravih namazları oku. Hammin Müslüman kardeşlerimni Ramazan urazasını tuturga şakıra. İzgi ameller kubeyir, imanlar artır, ham kişini bar naçarlıktan saklar. Niçin Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytdi: Ya müminler, sizden evvelgilerge uraza tutup farz etilgen kibik, sizge de uraza farz buldu. Belki siz taqva bulursiz. Mında Allah subhanahu wa ta'ala urazanın bizge farz buluğunda bik zur hikmet barlığın beyan kıldı. Yani alarını taqvalık bilen sifatladı. Şulayuq Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste aytdi: Kimde kim uraza tutqanda nochar sözlerini, nochar amellerini, cahillikni qoldirmayken Allahqa aning osh ham susov buluğunda hajati bulmas dedi. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlata, uraza tutunun hikmeti, maqsatı kişinin nochar sözlerini, nochar amellerini hem cahillikni qoldiruda ekanin. Amma nochar sözler bütün haram bulgan sözler. Hem alar kişini to'g'ri yo'ldan yozdira. Nochar ameller barliq haram bulgan ameller. Amma cahillik kişinin o'z nafsine, o'z molina, o'z ahllarına bulgan ziyanı. Şulayıq Müslüman kardeşlerimni şuşu bereketli ayda izgi ameller kılırga, aşığırga ündim. Anın tünlerin namazda ötkerirge. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken, kimde kim imam ortundan ol okup bitirgenşi namazda bulayken, tünü boyu namaz okugan ecrin alır dedi. Barcha kardeşlerimni bu ayda izgilikler işlerge, nefes bilen küreşirge, ham yumart bulurga undim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde ana Cibril aleyhisselam Kur'an öğretkende en yumart kişi idi.
Bu ayda nindi генә яхшылык эшләнсә, аның әҗере дәген күбрәк кенә булыр. Бу яхшылык айы һәм Аллаһ Субхана ва Тааля яхшылык кылучыларны ярата. Бу юмартлык айы һәм Аллаһ Субхана ва Тааля үзенең кулларына тагын да юмарт бу айда. Шулай ук чакырам барча кардәшләремне бу айда күбрәк Куръани Кәрим укырга. Ашыкмыйча, уйланып, аятның мәгънәсенә төшенеп, аңламаган вакытта гыйлем ияләренә мөрәҗәгать итеп. Чынлыкта сахабалар 10 аятта булган гыйлемне алмыйча һәм шуның буенча гамәл кылмыйча киләсе аятларга күчмиләр иде. Һәм сак булыгыз кардәшләрем, бу бәрәкәтле айда кыйммәтле, әһәмиятле вакытыгызны юк барга сарыф итүдә. Сак булыгыз кешеләргә зыян китерүдә, сату алуда булсын, ялганлап, кыерсытып, алдалап, кешеләр белән нинди генә муамәләт булса да. Чөнки Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кем дә кем алдалый, ул бездән түгелдер дип. Ахыргы йомгаклау сүзләрем, я кардәшләрем, изге гамәлләр эшләргә ашкыныгыз. Алар белән Аллаһка якынайырсыз. Һәм барлык начар гамәлләрдән ерак торыгыз, сакланыгыз. Чөнки алар иманның кимүенә сәбәп булып торалар. Аллаһ Субхана ва Таалядан үземә һәм сезгә ул яраткан һәм разый булган гамәлләр эшләүгә җиңеллек, тәүфиq һәм аның ачуын чыгара торган гынаһлардан ерак булуны сорыйм. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون